form the any form the DTP operator whatever adum hapchal biya adu sarkar sa dung atan adu origasu ekhoina inner line primacy effectively run to rana individual amna yembe abagi access to yawge goide ju point like yena koina lawe koina claim to ni hojina sarkar sendo kadam ni e koi hena tawi adu public interest ni na inner line permit to na lebanga pe ka ching this is one of the mechanism to control infiltration ge amane by internet infiltration but they koi land resources jam pick ni adana ila lakhi dam do si thok padi lak dam ni hai ngam draga congress tainer ma chaki bse ma pai gi party amusu ma gi sarkar sida kai banam amani haina koi congress party tham da koi mana kaw graba leinung da lei graba koi gi iron da lei graba ningsang bada nungai draba thok ma mama sire Amit Shah na ningsang na koi naga ko ki chanaw sing conflict mai pangan ani ki conflict aduga ko ki pai de conflict na chingwa stage da mona puthoga praja sing puning da lakta na bam hawan ki amna laiba ki leader mana union home minister mana karam bawanga public meeting da baru in election campaign da sin agdage haibis gi chana loncha dharma bisa punama Lanthoga Manipura, Iran, Sakanabi, Wakam, Shambat, Wakal Mayam, Iramba. I have a talk say, Congress Matangda, Toki Bani, Idana, Congress the Maran, Lak Nava, Sin by the time, Doom, Dokan Contemporary. But it ask you function of name. Manipur using Wadiba. Congress Matanga talking of Bonamata, solution of a la, Jackie. BJP के मतंदा थोकी बा पुनमक solution से BJP government को थोकी बा नतर ने solution लेते मंगा कोई तो as for example 18 June खंगरी बसे BJP government से किंदा कर कांटे दे solution लाके BJP government के मनुंग डले के दे 18 June जे तुम थोए दे प्यार लाके अरे सरकार लोग मम लाके कोई ये कांग्रेस ने लिख तो बा SPF secular progressive fund लाके ना was it BJP 2017 22 की absolute majority प्रजाना पीरना लाभ देती लेबाक्सिंग land अदर की लाभ उसी तरी भारत की मनुंग अमस मणिपुर मनुंग दले बा कांगलुंग मसेंग की मनुंग दा नया गुमाइना दा बदु थोप बदु नत्रे मणिपुर थुगाई बदा interest लेबा अतोप state भारत की मनुंग दले state like मिजोरम होगा मणिपुर की against दा प्रजा की मायोग दा Wangangpa Myanmar on the Horokpa, like Bibasing and Musimba, Sakurumana, Manung the citizen single attack over the Napungam Drava, Sakar, Magi, Saklon, as a parties will put it. When you put a one talk trip in the car, other than Amit Shah statement, sing and say, them the way BJP Makugi strategy, see, Karin Hagumatamda. Whole thing Makugi failure. Set masi akogi congress ta madu hook tawna na bhona ba haibata madu jingjin na bhona ba makoi asoi basi accept tawgi muhurta akoi somehow congress ta pulap haijil laga moina makoi gi responsibility na thai na ba tawgani haidana ya adumaina thamjaningi masi mayam na su hena akoi khangbiro wapham ni akoi Sri Amit Shah ji lakbi ba yam nuai je akoi masi visit asida Tenga was a tenga, Sakui working president as Habi Hidden, Mamanga Lakirame, I will meet Taratawani Matunda Lakanda, Atu Matamda, Akui, Ladiva, conflict situation, they be Iranasi, Masi, Akui, Atu Matamda Lusin Ganiana, Hiram Baduna, Masi Tataramatoi, Hazel Aman, Sahim Mapura, Paduro, Masibo Buddha, Matam to the Hiramba, statement as said, Nasizo Dum Hairi Haida. Maswai is the Karino Kuna Yamna, we Haibum Hungdaba. For example, I mag speech Monti Tazaru de a TV channel ki scroll set Pakanda, Hibirisi. Peace will be restored. Peace is anti Hanjalanova, Honagani. Sahiyama Pador was Bova, Santi, see Hanjalanova, Honagidrisi, Kari, Labano. I was in Prada, couldn't one up
Manipur ki Tongan intellectuals adigi political analysts na akoi panel discussion kaya interview kaya da akoi hide na laawre. Is there any hidden agenda behind kari lagi akoi chu khangde adu masi akoi Manipuri praja sing di ware akoi ki yum lai hum lai ta na relief camp ta lai ba sing akoi ki yum lai na ba akoi ki bibiro akoi yum da akoi hanjin jarge hai mase masi tat na follow si lauri bade adu na busu thokda shanti hanjil halakani no honari na hai mase masi chumna akoi ki wahi da hai bi ba natna thabak oina akoi phonbo ningi hai mase masi akoi ki oiba Pradesh Congress Committee ki phirebni